tingenu yarakario nu ona timaraka ndama tukoya to ni maratetwo thoko ya kanitha. Yes. Ni maita maria maingi rugongori ni turuta wira wa gwaka ihoero riao ria Yehova na nĩ wega na wira ucio ni uko wi mwega muno nyitanĩirwo ri ni ukaga wega wanja tani ndaigua handu haroka nginya githomo ri. I'm usually very passionate about it. Yes. Ni kurakuo sadi ni turaka ito ya nasari nasari. Yes. Kirathi ni turongerera kaundu kau ni goka wega muno. Yes. Leu Mariko ri andu mamwitaga Mariko no wetagwo Mark. Mark no Mariko. Yes. Mamwitaga Mariko ni thuri be ya rugongo. Yes. Hindi ya giathi ri thoko no yatigia thoko ri giathi ri giathi nakio ri kiringana giathi riu wathi kanitha-ini is a different thing. It's a different thing altogether. It could be even the Holy Eucharist. Yes. Leu Mariko ri nduki riu harambe cia rugongo nacio itiuraga muno structure. More or less the same. Yes. And it does not even matter if it's the same locality. Ugethi Nyandarua no thiarambe nyangiti. There are very many similarities. Nyingi muno. Yes. Ideally there will be an MC. There will be the church cells, the prayer cells kana riu ya yumita miyaki. Yes. And there will be the guests. Yes. And then there will be hari ni horo wa Mariko ri raffles. Kurari nginya na raffle. Yes. Na ungethie kanitha wigua ati raffle ciarehe 200 ri mbia. Oho bahio kanitha hena indo kanitha ucio wena indo. Yes. Raffle ikinyitie 200 ri mbeca. Yes. Maita maria maigo igua raffle ciarehe ngui gatagati ga 6 na 10. Yes. Ithakagira hau in ordinary churches. Yes. No gigethie ni ngebithi ya bangiri wigue kuma raffle we kundu na kuo gutari maundu mau ma raffle. Tasita muri ndirona magiuthithia raffle. Ona nilo bishop ri sita mkere nili ndirona wetera gathu na raffle sito ne cia bururu mundu arore rangi na undu maundu kumona fem ni nyamu no ukore Faith Evangelistic Ministries ati haria mbere haigirire thamo yo yetu na yatathi ya mwisha indo na grand prize ni gathimo katururu. Grand prize kora ore gito cigia ucanji Mariko ri nathiurukirio raffle ri arakiwa rehe kairetu yake kirahotanwo arakirwo kwina birika athitima iko electronic ni tu turari you know gicungi ni kieherio to ni giathukiirie raffle ki ni giathukiirie raffle market muno gicungi na muiko na ifiriti na karitei Mori arakara muno hetwo karitei Nere mwageire thitima mukiregeti tawa. What do you even need a funnel? Eri bakigeretie kurehe tuindo twa kiriu. Yes. Nginya tumeme tutu twa guchanji na riua. Absolutely. Mariko ri arakigura arabu ici 3 imwe kunengera muruwe na tukagu twake twiri hau na muriu wa murwanyina. Yes. It's a serious gambler. Gwekele multi. Yo ni multi bet. Sikichwa. Yes. Na ndaruga he raffle mweri andagiririo aria mena raffle magurite cia bururu cirutei raffle yo imwe yayo ni kuhotana nduthi kundu kuriku kanitha nduthi ya wanga. Yes. Na tiga kanitha
no nene eno higa murigo na jathi wao wairia ndio urakianirwo tigiti uria wehotanira nduthi muthenya wa muthi ni tigiti namba 119 wa bururu yeto tigo kirora ihenya nginya rebe utete marotagethi magakirora 119 ya kurisigana ni 191 wa wake nigucokera ringi 119 igana ria 19 aitio makirora ri muriu wa Mariko ri ni urarire mutambo masini ni agwira nduthi kura gituika riu agithi haria mbere nduthi irutwo haria kuhithitio ni surprise iroka na aranayo macabi Mariko will hear none of it arenda atia Mariko arenda nduthi yake no githe ndarahenete raffle arau atiri nie ndiragurite nyamu iriku nienge mune ndiramune ya icungi na thagiri ndiramune ya njiko na pegi yacenjia riu tondå nä yagä a nduthi rä u nduthie na monete mwana kä å nä wakwa njå nä mwathå kä ria kä mwana niä nduthi ä yo nä niä ngå neo ngamenya rä rä a ngamå ne wamä igana thä ini akorio Mariko ithe ndå kwete kuoya mwana tigiti å coke å må cokere apana nä å kå må nete å kä nduthi ä kä rä yake caca må tungatä ri hahe andå harathiä å ru nduthi ä yo rä ona mä tania na bamä rä Aya mutumia arauga atiriri mutungati ndugetikire horo ucio Mariko ni wakwa ndimui aenda kwendia nduthi ino anyue icio ekira moko inye ni mui wege ko ihitho ni munyui ni hira tumuheaga akerira icio asigia moko ni mui wega ona gukaringa tukurwo ni nduthi na turwo ni mbia hakuä tå rwo nä må thuri rä u nduthi å må rå we piå tigwo na må riå wa niä ona kaba tå mä endie ä bamä ä yake Mariko arauga tigiti nä we å ragå rä te nä niä ndä ragå rä te tigiti å cio na må nyaka wa må ciari tiguo wake mwana akirwo må nyaka wä na må rå guo tondå we å gå rä te tigiti gå kå mä aka igana nä wa 18 nä rä warä ona kä ndie ndarä a na rä rä a ndä rarä a må coke må njie no ndarä arä a ona tu ndarä må nyaka wa kå rä a ona toothpick rä arenda gå tunya må rå we nduthi rä weteire må rå wa nyina å rä a må kå rå moke macire å horo å cio wä ke atä å ikarä rwo thä å gä e njä ra Mariko nä aiganä re atä rä rä tigiti nä kå gå ranä ra aragå ranä ire aorio atä rä tondå kauka gaku nä karacindire må caino rä å raga gwä tia må caino nä tå tirarä rä ria å horo å cio tå raria å horo wa nduthi ä rä kå ä no ä rathiä kå iguo kwau wakwa mbeca nä å må ruti nä niä na rå cio rå ngä ageni makeragwo makagwetaga maundu maya ma kwihithania ni marathukia ki meciĩ no, the raffle was mine. Yes, I bought with my money. My money. Dina komba mundu. Ni neo nduthi. No urakia kwirwo atiri. Yes. Nyamu uri oranengerirwo ihoero iniri. Yes. Oekaine ucio niwe mwene. Na guti undu to ungi ukwogo. Kogo mio.
Ewo atakatali kuigana ni ngacoka kuiwo. Uguo no gwicikaiwa ithurano. He is politicizing an unpolitical matter. You know he has to give it velocity. Magnitude. Ona muthithia wa raffle angiurio. Nindi ndiracigatire. Itura riothe guthire mwena wa Mariko, and he's not excited about that. He cannot. Ondu ni mehotha guri itura riothe. No kioto giako gitikwagara. Gitikwagararwo. Macokete mwena wa mwana na nyina. Ngoma kanothe nie. Kero kira. Thaa 8 na 50 wandu.